Kafka 2025 esihloko sithi inhlanhla iza nebhadi ezophuma ngeyi-21 kaNovemba 2025 ngo-2 emini. Kube nenhlokoma enkulu lapha online, abantu bayithande kakhulu, bayireceive kahle. Sibonile-ke nokubona-ke njengendlela yenza-ke iy'ngane zabathakathi ey'hlala ey'thakatha nje ey'phuma emizini eney'mfene. Angeke sisho lutho ngazo-ke lezo ngane-ke bayayithakathela nje ngey'nhliziyo. Right. UKhuzani bese sikhombisa ukuthi bangaki abantu abalaphana ku-WhatsApp wakhe abakhombisa ukuyijabulela ngokuthi befake ama-profile picture ku-WhatsApp bekutrenda-ke idlamlenze. Njengoba ngishilo ukuthi-ke sekuzoba nzima kakhulu-ke manje. Umfana abheke ukuthi yena-ke isixaxambiji ngeke nisimgxobe laphana ngoba uzolimala ngempela, kumele aqhele endleleni. Nama-trend-ke ambalwa-ke abekhona-ke laphana khona kuphi ku-online. Maningi ama-trend abekhona abawenzile-ke, kodwa-ke ngidecide ukuthi nje la ambalwa ngiveze wona. UKhuzani bafowethu uyohleli esegemini, uKhuzani uyohleli ey'nkunzi, uKhuzani uyohleli ey'nkosi uMaskandi, uKhuzani uyohleli abahlula abafana beminye imenze. Maybe uma sikukhuluma lokho kubona ngathi sikhuluma from a point of privilege ukuthi mhlawumbe siyakhuluma nje. No, it because kune-proof ne-science behind that. Iy'moto, umuzi, indondo, aku-achieve imicimbi, everything. Awukho lapho uKhuzani angamtholi khona. Ey'nambeni ukhona, okutrendwa khona ukhona. Iyodwa nje into esesibeleselwa ngayo mhlawumbe lokuzanya ukuthi kuvalwe kugubezele yonke impilo kaKhuzani. Yini? Iy'namba zama-monthly listeners. Yabona-ke yizo kuphela sebebambelele kuze ngathi ibhubesi lilenga endlovini, yabona, or lilenga kwi-giraffe indlulamithi. Kodwa asikho-ke lapho-ke. Sewuthatha isikhathi ukuthi uKhuzani nimuyise. Siyazi ukuthi khona abamlindile uKhuzani ukuthi akhiphe kuqala bese beyanyakaza, bese bekhipha abo ama-album, cause yonke into ihlale ime ngoKhuzani. Kuphushwa nanama-trending ukuthi yena uKhuzani mayikhipha kuqala mina ngizokhipha ngemuva, so that izomkhipha kuma-trending ngingene mina. Siyayi-understand-ke igame yakwaMaskandi ukuthi ihamba kanjani. Vele mina kulindwa inkosi ngaso sonke isikhathi. Vele uKhuzani uyinkosi yabo ubaphethe. If abakuvumi lokho-ke yingani bengaveleli ekuqaleni benze izinto? Why belinda yena? Nama-CD abo, ama-album abo bayawa-editha mase kuzokhipha uKhuzani, bethathe izinto asey'shilo uKhuzani ey'bongweni beyokwenza ngayo iy'ngoma, including into ekuthiwa isigadi umzila ngidla i-aphula ngomese. Siyazi konke ukuthi kwaphuma kuphi kwi-album ey'bona uKhuzani angidlali ney'ngane. Right. Bekuyilokho esifuna ukukuveza njengamanje ukuthi cha, izwe liyabhubha bafowethu, ongakaboni akaphinde kabone. Idlamlenze isifile ngempela, akusasebenzi ukuzatshwala. Lesihlanu nje kube kunjalo-ke, kube kuphithizela-ke online. Abantu bazobheka bekholelwe. I believe and I know ukuthi i-album kaKhuzani yobe mnandi kakhulu. Abantu-ke abalindeleke. Enye i-surprise ezophuma ngo-6 ntambama namhlanje. Nisale kahle iyodibana-ke ngaso leso sikhathi.